akhensa kusiyelwa nkarhi a stadium amkela kusuka a Brakpan eka nhlengeletano ya ANC ya vuntlhanu ya NGC nhlengeletano yo sungula loko mi tsundzuka kusukela President Cyril Ramaphosa a teke tintambu sukela ntungu wa COVID-19 usungurile akusi tshama ku va na NGC so lewani hi yona nkarhi wa nkoka wa leswaku marhavi ya ANC kusuka eka tindhawu to hambanahambana na tiprovince to hambanahambana leswaku pata va takanerisana hi tsalwa kumbe nongonoko wa ANC na matirhelo ya ku leswaku bandla ri ta tirhisa ku yini kambe president namuntlha u pfule nhlengeletano namuntlha la a nga hlamusela mintlhontlho yo hlaya leyi nga langutana na bandla la a nga hlamusela hi ku tsana ka economy a hlamusela hi vusweti bya mintirho a hlamusela hi vugevenga kumbe na byona vukungundwani leswi hi nga swi vona swi humelela eka commission ya matlanga kambe ku nghena hi vuenti eka timhaka ta economy hi na Miyelani Mkhabela loku nga yena muhleri wa economy hi twa leswaku hi khomele yini a hi twa leswaku Mr Mkhabela loko mi languta xiyimo xa economy ya Afrika-Dzonga xi tshamise ku yini xiyimo xa economy ya Afrika-Dzonga a xi tshamangi ka level ya kahle ka nkarhi lowu hi nga ka wona mara hi nga va hi languta ku ri loko ho languta from 2009 ku ya fikela 2017 hi vone ku ri ti-indicators to tala ta economy unemployment vuye ya henhla debt to GDP as well yi henhla and then economy na yona yi ve ya ehansi so loko hi languta hi kuma ku ri vanhu vo tala from ka nkarhi walowo va ve va tikuma va nga ri mintirhweni leswi nga fika swi nyanyisa ngopfu na hi COVID-19 mara loko hi languta for the past 4 quarters hi vone ku ri economy yi le ku sunguleni ka ku yi tikomba ku ri yi tirha njhani and then hi vuye hi kota ku ri hi va na a positive GDP of 0.4 lembe leriwani a ku sunguleni and then hi va hi ri na 0.8 ka term ya vumbirhi hi va na 0.6 ka term ya vunharhu and then hi langute ku ri tiko hinkwaro loko lembe leriwa ri hela hi ta va hi ri na GDP rate ya around 0.7 or 0.8 hi nge swi koti ku ri hi fikelela 1% or 1.2% hi mhaka ku ri economy ka term leyi nga sala yi ri yoxe a hi nge swi koti ku ri hi endla 2% or hi endla 1.5% leyi nga ta kota ku hi calculate ku ri yi tatisa ka ti 6, 8 and 4 leti tin'wana ti nga hundza ka titheme letin'wanyana so hi langute ku ri tiko hinkwaro ri ta va ra ha tikiseliwa swinene hi ku ri ha swi tiva ku loko ku ri ku tiko ri fanele ri endla mintirho ya kahle economy yi fanele yi kula hi 3 to 5% and then sweswo i swilo leswi nga ku tikeni swinene aka tiko ra Afrika-Dzonga mara swilo leswi nga nyanyisa ngopfu i vugevenga lebyi a byi ri kona ngopfungopfu loko hi languta from hi 2010 up until 2016 sweswo swi endle ku ri economy ya tiko yi vhela yi va yi wini and then mi kuma ku ri swi tika ku ri ka vanhu va mabindzu lamatsongo na mabindzu lamakulu ku endla mintirho a swi va swi ri swilo leswo ka swi nga olovi swinene mara loko ho vi hi khe hi languta after COVID hi vuya hi khe hi languta ku ri ku na ti sectors tin'wanyana leti ti nga ku tikombeni ku ri ti le ku sunguleni ku tirha kahle ku ngo va ntsene ku ri hi focusa ngopfu ka infrastructure na manufacturing or infrastructure development and industrial development hi kona hi nga ta kota ku ri hi endla mintirho mara loko hi nga expandangi economy laha hi nga kona a swi kona ku ri hi nga kota ku ri hi endla mintirho ya 1 million 4 million or 6 million hi ku ri vanhu lavo nga tshama vo ka va nga ri na mintirho va about 8 million people so leyo i nambara yikulukumba swinene leyi lavaku an economic expansion not just companies ti endla mintirho but economy yi fanele yi ndlandlamuxiwa ku ri vanhu lava va nga handle va kota ku ri va kuma mintirho and i swilo leswi from 2012 ku ta fikelela sweswi leadership leyi ri kona va vuye va tsandzeka ku ri va implementa ti-special economic zones ta hi 12 and then loko a hi kotini ku ri hi va na ti-economic zones teto a ti ta ti swi kotini ku ri ti endla mintirho directly and then ti endla mintirho as well indirectly hi ku ri loko ho va hi tshembele ntsene ka construction na ti-bank i swilo leswi ni nga ku ri ti-sector teto
ti nga va ti tirhi kahle hi minkarhi yin'wana mara ku ri economy la hi nga kona ku ri yi tlhandlamuka hi fane hi endla economic expansion hi manufacturing or industrial development hi kona hi nga ta swi kota ku ri hi teka vanhu vo tala va nghenisa mintirhweni leyi nga ta va yi ri sustainable as well or leyi nga ta va yi ri for nkarhi wo leha. Loko ka ri ha langutikana ka timhaka ta ikhonomi hi languti leswaku vuxaka bya Afrika-Dzonga na tiko ra America ngopfungopfu ku languta ehansi ka vurhangeri va Donald Trump hi lebyi nga nyaka pfala a byi tsakisi. Xana leswiwani swi nga khumba ku tlakuka ka ikhonomi swi nga khumba ku tumbuluxiwa ka mintirho tanihileswi vanhu vo tala va nga ri ku tirheni? Ni nga sungula ni ku ri tiko rin'wana na rin'wana leri South Africa ri nga ku tirhisaneni na rona hi ku va ka ti-relationships ta government to government na hi ku ya hi trade ri imported tanihi ku tiko ra America hi rona lerikulu emisaveni hi ku ya hi GDP sweswiwani na ku ya hi ti-investment so i tiko leri hi fanelaka ku loko hi kha hi tirha na rona hi fanele hi va hi kha hi ti hleketa kahle hi ku ri loko ho sungula mi kuma ku ri a hi se fikelela ku ri hi nga lwa na vona and then hi sungula ku lwa na matiko lama nga ta ma ri makulu ngopfu a hi swona leswi nga ta endla ku ri hi va na ku vuyeriwa tiko ra United States loko hi ya ka ti-investment ba khomi 70% ya investment all over the world. So in the 140 trillion investment leyi nga kona 70% is managed or iti investment ta vanhu vale like vale United States na le Canada. So sweswo i swilo leswi loko hi languta ti-investment loko ti endliwa tikweni ti endla ku ri tikhampani ti tlantlamuxiwa and then andzhaku hi ko hi nga ta vona mintirho. So mi nge swi koti ku ri mi lwa na tiko leri ri nga va ku rona ri fanele ku ri decide hi mhaka ku ri va mi nyiketa ti-investment or a va mi nyiketi ti-investment. So i swilo leswi ni nga ku ri loko va kha va tirha va fanele va languta sweswo and then va languta ku ri na matiko laman'wanyana China is the biggest trading partner na South Africa. Va fanele va continue na China, va fanele va continue na BRICS, va fanele va continue na G7 or G8. So matiko hinkwawo ma na nkoka hi ku ya hi ku ri vanhu van'wanyana va xaviselana na United States, van'wana va xaviselana na China and hi nge vuli ku ri lava va xaviselaka na United States va fanele va safara. So loko u ri murhangeri u fanele u languta ku ri vanhu hinkwavo lava nga ku xaviselana na vanhu va le handle mi endla ti-relationship ti va ti ri kahle ku ri vanhu hinkwavo va kota ku ri va kha va tlhandlamuxa mabindzu ya vona and then na swilo hinkwaswo leswi va swi endlaku swi va swi kha swi famba kahle. Leadership is the first indicator or leadership hi yona xilo xa nkoka swinene before swilo swin'wana na swin'wana swi nghenelela hi ku ri loko leadership yi nga ri kahle swilo hinkwaswo as well swi ta va swi nga ri kahle. So i swilo leswi va nga fanelaka va swi lunghisanyana ka sweswo va tirhisana kahle or va va na madyelano kahle na matiko man'wanyana and then va solve timhaka as well hi nkarhi wa xihatla hi ku ri a ku nge tshamiwi khampani ya hi one loko yi investe 1 billion and then loko mi tshama for 2 years 1 billion liya yi ta va yi herini and then vanhu va fanele va hlongoriwa emintirhweni. So swilo sweswo hinkwaswo swi ta va swi kha swi endla ti-problems to tala aka vanhu lava nga na tikhampani and then ka vanhu lava as well va fanelaka va tirha. So loko vanhu va nga tsakangi swi endla ku ri tiko ri va khariya ehansi ri va khariya ehansi and then i swilo leswi nga ku ri hi fanele hi kha hi swi languta. Loko no endla example hi tiko ra China a ri vangi ri kha ri lwisana na matiko yan'wanyana ri tshame nkarhi wo leha ri ze ri va ri ri lerikulu. Sweswi wa tiko ra China hi rona lerikulu hi ku ya hi ku xava so GDP purchasing parity ya vona loko ku ri ku yo yi nga henhla swi endla ku ri va nga swi kota ku va endla swilo swo tala sweswiwani mara hina a hi se fikelela ka xiyimo xa ku ri hi nga sikiyima hi va na ku ri hi dlidlimbetana na matiko laman'wana ma nga makulu ka hina na lama fanelaka ma hi pfuna ka nkarhi lowu taka. So i swilo leswi nga ku ri na vanhu lava nga ku dyondzeni va dyondza economics, political science, va dyondza history va fanele va 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 kha va languta ku ri va kota ku va languta tiko ra vona ka leadership and then hi improve ku fana matiko laman'wanyana ma nga tlakuka ku ri na tiko ra hina ri ta kota ku tlakuka ku ri hi endla mintirho ka vanhu lavan'wana vo ka va nga tirheki hi ku ri hi vo vanhu lava nga na nkoka na vanhu lava tirhaka va fanele va nga vi selfish va nga ndli ti-problem ngopfu emintirhweni
ku ri va endlela ku ri vanhu lavo ka va nga tirheki va nga ngheni emitirhweni. So i swilo swo tala leswi faneleke swi va swi kha swi endliwa, while as well ANC na ti-party leti va nga na vukati na tona va tirhisana kahle, and then va kota ku ri va endlela vanhu mintirho. Xi xa nkoka ntsena a hi swa ti-poverty, inequality, everything. Munhu un'wana na un'wana u fanele a va a ri na ntirho. Loko munhu un'wana na un'wana a ri na ntirho a kha a hola mali leyi a yi holaka, u ta swi kota ku ri a ti endlela xin'wana na xin'wana lexi a faneleke a xi endla. And then hi lexi hi nga xi languta xi ri xa nkoka xi ri xoxe ku ri loko ho kota ku hi endla mintirho ka vanhu hinkwavo, se hi ta va hi hungute poverty. Mara hi nge vulavuli hi poverty hi khi hi tsandzeka ku ri hi endla mintirho. Hi fanele hi endlela vanhu mintirho, vanhu a va tshami mintirhweni, and then hi fanele hi pfuna tikhampani as well ti endla mintirho, and then hi va hi ri na hi va na support ya kahle ka tona. Khensa Mr Mkhabela, loya ku ri Miyelani Mkhabela loyi a hi hlamusela hi xiyimo xa ikhonomi lexi nga langutana na tiko ra Afrika-Dzonga. Kahle ku ha ri ka yona nhlengeletano leyiwani ya ANC, hi na muhleri wa tipolitiki Ralebogo Maswele Ralebogo la nga ta hi hlamusela hi vuenti nkoka wa NGC na leswaku hi yini swi nga ta kanerisaniwa hi swona ku fikela hi siku ra Ravumune ku nga ti 11. Mpfukile amukela nakambe ka nongonoko kwala haya. Ni khensa va ka n'wina va mahungu. Hi vona leswaku nhlengeletano ya NGC yi sungurile namuntlha ku fika hi Ravumune. Hi yini leswi nga kanerisaniwaka hi swona eka nhlengeletano leyiwani? Nhlengeletano leyiwani yi ya ANC, the African National Congress National General Council. Yi yona leyi va nga yi endla masiku hinkwawo, or every 5 years va fanele va yi endla, va karhi va reviewa term, halfway term ya ku ri ku endleke yini loko va sungula as ANC leadership. Right now loko mo languta mi ta kuma ku ri leadership leyi nga kona eka ANC, the top 7 which include president, deputy president, secretary, treasury na the deputy ta vona na chairperson ku nga Gwede Mantashe, va sungule hi 2022 December, so va ya hetelela hi 2027. So sweswi this year hi ka halfway ya term ya bona leyi nga sungula hi December 2022. So va lava ku langutisa kahle ku ri loko since hi sungurile swi famba njhani, and loko hi languta ANC ka ti document ta bona, the document that they call the ANC NGC based document,